إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وبعد، Mtume Musa alayhi salam yabalia umma wake wende wabue Baitul Maqdis wabalighishe dini ya Mola Azza wa Jalla kayo ardhi ni taharifu wadunga na dataharima zembebe za Baitul Maqdis. Mtume Musa alayhi salam amrisha umma wake ukaya wadunga ne wanjie wahara wakati ula hawanti pia azabari hindi waharaya kwa tuhanza wanjie asababu ngo wahara kwa tuhanza wawanenkodo joambia Musa alayhi salam namnaje اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدين. ولما بني إسرائيل hawanti pia waraje dingoni mwambia Mtume Musa alayhi salam ayukaya yende yawane dene mgwa hahe wango balangwa mlindao. Allah subhanahu wa ta'ala ahaya Mtume Musa alayhi salam wahyi amwambia ukaya ya Musa usikene haja bao hawanti pia gadua haramisha ya Baitul Maqdis muda wa maha mengomine kwa na hiwona kono jonja hiho hawere bala sahau ya ukaka na hashila zanzia za uraje Palestine wala mabani Israel wadwa shahar maibanda hanwaze parti za Sina muda wa maha mengomine harmashe ibanda shila haizo wa Mtume Musa alayhi salam ya hafa yaomba al-Mola Azza wa Jalla kayamfishe Palestine gazambisha kahafiazi parti za Palestine au karibu na Sina. Almuhimu baadabu ya hafa Yusha ibn Nun wala mnaijana wikao lianda dungana dena Mtume Musa alayhi salam noili waona na Sayyidina al-Khidr diarenge zamu za Mtume Musa alayhi salam gafanya mahamongo mina saibiri. Allah subhanahu wa ta'ala hadda wajala hawanti pia warejeza za nafsi za hao zabari wenjo hao watubu. Yusha ibn Nun ndunga mwando yaifanya dokaya haunjila wala mabani Israel hawanti pia hambe ukaya ngamanzo jeshi rudunga nerende rabuwe Baitul Maqdis ratoe makafiru wale hawande zao rinashirisha dini ya Mola Azza wa Jalla shartene ngado kaya mtu beikao hafungu fianse mtumtaha kaya yabomoa hahe mwanzo ya lole katina ragba yakande harman kodo mtutaha mtu beikao tena hawa hanyumba rakaja tebeto ya hao hakaya bwana huo ya akli ya hahe ibaki ya ukaya wanza timize nyumba idhan umru bekao hafila na dunia mtuta amru bekao ngena zinyama bekao ngizo hamili nguzilindo zizae mru tena nsumsa hakaya ya akli ya hahe muhimu wa hahe de dunia shaga mwanzo na zijana bekao ngone imani ya hango jitonda harme fi sabilillah wetina ukaya gabozo hafilisha harme dunia ino haizo ndizo Mtume Yusha ibn Nun hatungua wanazijana wakana imani enda mnukia sautosha wadungana wanjiharma enti ya Palestine wande wahundu Baitul Maqdis izingiziwa ni makufari ni maadui wanaojua huinjia. Wakati ula Mtume Yusha ibn Nun habalala jishila hahe wanjia wazingize Baitul Maqdis wabakibala watunguli wahundu fursa wadisenkodo wabakibala muda wa mezi 6 wazidi sibra kiasi utosha kwa chareji dingoni. Allah subhanahu wa ta'ala hawazidisha imani kiasi utosha ijahata wakati bikao Allah subhanahu wa ta'ala haamrisha Yusha ibn Nun lejishi lake wandisen kodo wajonjia wasature Baitul Maqdis walisowana wawana bala hata wala mabani Israel wala wadimana Mtume Yusha ibn Nun wafu wengi kiasi utosha 12,000 za wanadamu wafu hawanti pia ngebala bo hafa hawanti pia ngewala imani hawere jedingoni wala wabaki la kwa jareje jedingoni wakaim min nabiy qatala mahu rabbiyuna kathirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu mtume Yusha ibn Nun nuanduwahahe wekadu wa muamini ya ukaya baada kaya 12,000 za wanadamu wala wahafa wala washashi wabaki imani yao kajarajedi ngoni wala kajazidi uhara wala wasubiri wanjia mvuu wanjia pupa la uhanza washindane hata washinde wahimi wazima na mtume Yusha ibn Nun wahakikishi hadafu nzima nadoka wanusuru mdini al-Mawla azza wa jalla wanusuru Bait al-Maqdis. Haizo mabani Israel wanda haramishiwa atudofanya hazi informanti haizo walo harime mkodevala wawana hata lejua lo karibu na hitwa wala mabani Israel waambia mtume Yusha ibn Nun yokaya yemasiunga jao na bala sisiri haramisho ritiwane hawasikarifanya hazi informanti non kodoyelo nizila wafanya zila pia tabani ila hazi bashunga nusuru ya dini al-Mawla azza wa jalla wa nusuru Bait al-Maqdis. Mtume Yusha ibn Nun ngehafanya ajuselman al-Mawla azza wa jalla hadi sorongoza le jua amabaka yobo jua mimi ngama amrishiwa hamade namna wekango amrishiwa wewe shumbe hamade namna wekao mimi shumbe haizo hambol Mawla azza wa jalla ya Rabbu mfami wangu liziele jwalla muda walera lititwe neili rijau utimize nkodo wakati wandonizo Allah subhanahu wa ta'ala hakubali dua ya mtume Yusha ibn Nun de mtume waya cheweka Allah subhanahu wa ta'ala hazia lejua lititwe neili yanusuru mtume Yusha ibn Nun na rom amini baada bala wakontinya nkodo washindwa la maadui wabu Bait al-Maqdis. Allahu akbar walillahi alhamd. Hizi rahma za Mawla azza wa jalla wanadamu wale wakawashashi wananyao wahafa hawanti pia wanjwa hao kwa jarajaidi ngoni kwa janja uhara kwa jamagara mtume wa hao wende zao mtume Yusha ibn Nun na mabani Israel washidi nkodo wa قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Mtume Yusha ibn Nun haamrishi mabani Israel kaya namjie harme ardhini tukufu le haina mjoka uhanza au halali namjie hauta maghfira al-Mawla azza wa jalla namjie hausujidi Allah subhanahu wa ta'ala harma le daho jitukufu linu mambo kaya wabu mfame watu righufurilie madhambi ya hatu uribe mwisomwema uliokaambe namna ila wambe contrary baada kama Mtume Yusha ibn Nun ambaka wambe hitta yani ubamfame watu righufurilie madhambi ya hatu hundunia na akhira maisha mema hundunia na akhira uribe mwisomwema ngiwamba hindi wamba ntuda zakam wambe namna ila Allah subhanahu wa ta'ala akaujawaire adhabu ya hahe fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. wala hawantipia mabani Israel wamtume Yusha ibn Nun yamba ukaya na mjiha usujudi msahe maghfira al-Mawla azza wa jalla yamsamihini madhambi hanyu wamba hinta wamba ntuda za maele nilo atoza mtume Yusha ibn Nun shihere wabadili zile wikao do mtume Yusha ibn Nun aambia waeleza wakatula Allah subhanahu wa ta'ala hawere adhabu ya hahe hawantipia ngewafanya haere uwade usumpia ama uwade wa kolera udoko haba taun wikao wero mabani Israel ahindri la watu shukri al-Mawla azza wa jalla shawazidi kiburi na utoza mtume Yusha ibn Nun shihere waqul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum Allahumma ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.